Kalang ke ege bas ngau ken det ba do kata ta banyak ngau ya kum kini ke jai khubar ke balang phla ba bat ki ba pen ken deru ya ki pai babun hakilang sodong cakap perthai hadien magane ka khubar menta kala sapriang viral hakilang sodong cakap perthai kane ka khubar kalang ba u presiden cakari Uganda kabadan apa kadau ba Afrika ba kabadan apa East Afrika u presiden cakari Uganda ulapan benar cakap perthai bakari jong kadan ya kata ka park siar dan ya kata ka jaka belalap di siar sudah baru presiden ulapan benar syaka perthai bat kat kum gajing ken ke balak ken daki arkeologis cakap ka Uganda kila ken ba dagum nok siar kabadan hapo ketika Uganda kala poi bet lenekin dan bet hadu kumbal live huai million ton kajingki live huai million ton kajingkia kita siar dapen kela syaka kilogram lane ka kg dakum nomno kata siar kala bendan bet kumba palat live ho hajar crore kilogram kita siar kindan hapo kategori Uganda susyuru hatu kana ka jinglab ya kata park siar kabahe do tam perthai menta kabelalap hapo kategori Uganda hatu kandai ke turning point lane kata ka jingkela ya kari Uganda hakabakari Uganda kadai kari kabaduk tasam hapo kata dau ba Afrika Henry menta hadien makalalap igini siar kiba dai kimar caka mariang kiba syang do tam dan kiba rem do tam lalap hapo kata kari Uganda kan ka jinglap igini siar kan penkela batkan sapin riuspa ya kari Uganda kat kum ki report kibalami nakelang sodong caka perthai ka company barat ba cakari China kabala tip kerteng kum kataka Wagagai Gold Mining Company kadai kaban ningkong du'e hakmat ban ajing yarab ya kari Uganda hakabai dai banti yitiki ksiar kabala lap apa kari Uganda balong ba katai company chong kari China kalang kabala job thiau namar ba kari Uganda kala pediang ya katai company cakari China bahkan sedang nak benti ikitik siar bat yarap ya kari Uganda bahkan kio hakan lain kayi pateng susyuru katkum kajing ken kelum lang nakane company cakari China hakabai day bat kador baro kiba ansayo nakitik siar ka company cakari China kala itu bat dakum do kapisa kaban yo anakini siar kan long bet syakata ka khat trilion US dollar bala oru baldakane kajing ti dan kajing badan kam ya gini kesiar kiban sayo nak kategori Uganda bat klamdan kana kajing bamsap kajing le siliang hapo kategori Uganda laong klempep kari Uganda kandai kari kabarius pado tam haperthai barokawai hado bandadapti ya kitik kesiar kibadan hapo kari Uganda